Rimekapta achu ikamtaya paubing. Tongyang Sidrang na maramsada Yukur District li mi khani kong na kaitu haira. Northeast Autumn Festival la ngahun ngahada kupsang haira. Manipur Kapung District li Saijang Miyasang Kwai Shokarna ngasan haira. Lake Yangtor Ajat Tangkol Express we pau tang miring chodang in a palmi delay, pauping Mesaina and Nangrumsa. Cyclone Sidrang Tongyang Kung Hili, Tripura Kala, Manipuli Chakshilak and Sazada Yukro District li, Mi Kani Gongna, Kaitu Hera, La None District Vak Shimlak Mukugada Sagazam Mihera. Sidrang Tongyang China Shimwi Kongwe Pankutui, La Ma Mahadla Lader Kale li Marlak and Sazahera. Hortang Zin, boy, Kuwi Perino Kani, Lui Aina Hankungni, Toliru Gong, Unkamakanli, Kaitu Hawa. Toliru Gong J, Jalo Gong, Lemli Leia, Kalashache, Hortang Zin, Bung Pangatan and Nailik Shokna. Pauje, Shakarioda, Ramnopingna, boy, Aina Tuida, Jalo, Gong Bomli, Vapaya Ka, Singrot Marnahao, Lateru, Bangshunina, Longhauda, Chitangaya, Bung Jishat Aina Tangdalila, Mapakwira Tuajia. Maram Chuivang State Forces Machineries Johomi Kwai Gala Sazag Hai Shimkuli Ngchon Mikwai the Manipur BJP spokesperson ex-MLA former Deputy Speaker MK Presho Shimrena Chief Minister N. Biren Singh ni Khangakau Bovaya. Kong na Khaidu Kahai Je Zingum Tumra RS Ngamrela Aina Zingum Tumra da Phanga RK Ramrela Nada Anili Gapa Search and Rescue Operation Ayaji Hoira. State Disaster Response Force Manipur na STRF Bursna Trada Mati Jehova Haira. Atumna Yukur STC David Muiwaling Sanda Aya Operation Hapok Haina. Kaya Ishina Pau Kuing Zin Pungtruk Aina Tangda Kaitu Kahai Kaniji Masam Pangranga. Maramji CM Mashana Fonaina Kang Sansada Kalasha Chiwi Ningai Kama Kala Maringapa Pongshokta Saran Samikwai Jizami Haira. Search Rescue Operation J State Disaster Personaling Soda Boy we ring an Irichum now being a Pangaji the layer. Manipuli Mitun Saichang Mayasang Kwai Pagar Kwipokora Nasanhaira. Ajahon Tang CM N. Biren Singh Natanda Veterinary and Animal Husbandry Minister Kushim Bashum Zangda Kazip Kapamli Kapung District Pingli Saichang Kakai Shokarna Katomi Pokora Ngzekhaira. Kazip Chile Hill District Pingwi Farmers Minganing Pingkala Department Officers Pinglavazanga. CM Nagahang Saijanghi Manipur Tribal Naupingwi Socio Economic Lively Kamataya Akana Kala Atumi Ngshan Kurjan Lila Zanga da Hangsanga. Tribal Culture Li Mitunwi Socio Economic Kankana Kaleji Teda State Wi Saijang Kavango Kwili Shokarna Migzang Kami Kasana da Hanga. Tangko lesak long we kare award mishokaira aya lesak long chui ngachashing longshim kapam ainang soda award ji kami yukur down holy ranye kwikaira tangko lesak long we president Bismun Simik na kahang higata tangko lesak long award ceremony china tangko lesak we wang paikar hak makeup kachi kakuing sara kachi shit kasangna tangko lesak long hi 1998 li semda 2023 li singum magada phanga ungshum jubilee mayon kidale Lesak long we Kamataya Karinba, Tankula Longli, Lansinrin Li Ninkan Clay, Kangarin Hi, Lake Vaigala, Economic Freedom Clay Ena, Political Freedom La Rara Kajiwi, Ningrin Lay the Hanga. Od Aman Chada Makyor, Janhan Lahan Makamata, Hikata Kajunka Taigo Kui Wivang, Jakshida Leda Kaleji, Kapatam Kui Shukui Kavaida, Marek Maituigi, Kala Ur, Lansinrin, Raisan Kavali, Sharuk Mapung Palak Aina Kui Pingli. DLL Award ji mida yarina taikui tamkui viral no kaji kasana da hanga. Award ji mikawai kagapanga selection committee kala screening committee pingwi lungli mawak shung le sala la kapyo miloda yarili saklak aina kabosa haira. Jenang soda le saklong hi eja chawina da kuida aka aina aka kangami kala katomida mapung pakamai yurung sasa kaji hi le saklong na hangjipuna. Award Mikshok Zip Chile, Tangko Lesak Longwe, ex-president Bing, Leima Hongre, Ramyo Raingam, Temgam Saiza, Kala Arihonwi president Bismun Simik Atumna Ngaranmia. Achukum Kala Kre Tangko Lesak Longwe Award Financial Institution Willi, Credit Union,
hotel industry wili 3-in-1 hotel ung hotel stationeries wi CLC iwi bookstore wungre stationery Carmen wili 4 season the variety store hardware wili Calcutta hardware Nitu class Dexi wili solar Sinkai R Ramyo tire works wili vaulting muinau pharmacy wili angam pharmacy Talmia pharmacy photo studio wili Alpha Express photo computer works wili Sachuria enterprise engraving and artwork wili Somyo arts timber services wili Lumi Sihai courier services wili Achu daily diligent farmers pinglila DLL president na Pangran Mihaira fish traders wili Timora Singlai Rudar Chowdhury bakery wili Fate bakery Mohammed Fasal Sakyor wili SW Singmila Yangmila Murray Vachungla Simik Tuishimla Pigasar Dana Bati Kinimanu workshop wili Mona workshop Mayangam workshop lubricants wili LM Auto Parts restaurant wili 25 Tikri North Undercrove Downtown Cafe upcoming leading hotels wili Empress Hotel Macon Hills Payne wili The Bench film industries wili Maipung Production tourism promotion wili Chico Adventures the catering house services second hand wili Yaumila Marza Pautingla Tinghurnau Cha Hotel wili Onmila Mayirnau Fritz Vendor wili Rose Simic Handotap Kuyor wili Tanmila Simic Salon wili Gates Unisex Salon and Spa da Hipping Hina DLL Award chi Sampangaira DLL wi Lifetime Business Award Leima Hongray Makhan Lar Akarwa Bis Mahung Luingam Lungleng Atumli Mihaira Kalam Media wili DLL Award chi the Tangkul Express na Sampanga Tongyang Sidrang na Maramsada Korea Nordisk Autumn Festival 2022 la ngahunda kupsanghaira nitreji Georgeng Lungharli Rungmida Ajawan Tarik Maka and Hapok Laga Aja Kubrada Lake Sana Ka Tongyang Siban Singrodna Shaykut Mihauda Kanawa Simiksho Kanitangwi Angran Angye Saikura Kansas Sahara Yukrukala Manipur wi tourism wivang Pala Gahaya nitreji Jingshat Alunglila Sawa Kwai Hotnalaga da Makokmi Chigo Adventures na Ningray Kasut Pongshokta Tongyang Hina Nitray Kami Kahai Enang Soda Ramnauping na Langpai Kui Kwai Apong Kuitumi Kahai na da Ningyang Makung Pongshoka Tongyang Zida Sazida Klay Shimkur Binglila Paniung the Lakala Gong na Kaitu Kahai Boinau Kaniwi Paushada Kakanang Chili Ngurum the Leda Chigo Adventure na Pongshoka Wunchumuina Nitray Mapung Pada Masabai Tulala Makokmi Chigo Adventures na Yari Katomi Kahai Bingli Ningashi Pongshokta Rakra Atamli Hodnali Rakachi Hanga Nagaland Sports Infrastructure Matasang Kwai Shokarna Hodnada Leda CM Rio na Hangaira Indira Gandhi Stadium Kohima Karung 22nd Naga Student Federation Medals Trophy Kupkasang Zibli Nagaland CM Neferio Vazangda Kamatuli Hang Nagaland Sports Maling Maikwai Gatara Paikar Hapo Kwai Ngarandale Nagaland wi sports personally Shitkasang Jahan Pongshokta stage in a Rakra Nordisk Olympic Games li Zangkwai discipline Tarada Shini Wivang Randalejia Nagaland National Games Mokok Mikwai beat Lasara da Leia Ka Chi State wi Kangrew Nauping na Matada perform Saka Sabaiki Gijina da Kashap Hodnang Rokwai Riona Kazumsanga Sports Association Bing Nagaland Olympic Association li Matalak Ainang Shikta Valuda Rio na hanga. Rida Nagaland la sports li matalak aina zatkasa atam laya ka political issue wivang aina resources malay to infrastructure mamatatu da sports mga kwali hapkano ga haina da Nagaland CM na hanga. Ka arihon shogarna hodnada sports li resang kwai pekar kuipokaira la sports academies kala centers of excellence in high performance la meritorious sports person being wivang scholarship aina reservation Kamila Lehaurada CM Rio na hanga Bangladesh wak sitrang Tongyang wi aina mi trada trukti haira mi tingnam tingting wi shimpam li sazada apam kataili ngayin zatalai Coastal district wi mi million trakada mai malay la laydalai worship la shunghaira mi trada matili tingrong na taktat kahaina kala kanina jahaz kangapumli ti kahaina chia Arunachal Pradesh wi cham makeup kaji lenganongli mai chuda tukan shashni shika chuda haira
Naharlakun daily market li ayang ngathor bungmati shikali mai gchui chi theipok ka da police nahanga leng nongje fire station kala Naharlakun police station ngalem Arunachal Pradesh capital Itanakar we na kilometer thrada mati shikali leya mai je tiwali khamyon le crackers maninga ka lam we aina shock te leira da police na ning khamong leya pau sha khreu da mai wang fuya kha tukan kachunga kaha la thingshim sao la tukan le khyor ot katheng traka le sa hauda mangafu khwirer thuaje maili shiman ga hai lupa crore man ta sarada hanga kha kala mai lak aina mi sak z mshok manaje lak wak tukan ga shon oping na ga hang tha kha atum na mai gchui ji thai khriyo da fire station ko holi personal akala mali samana kala fire service personal rakata atamni la fire engine li tarum jang samada tarwa khui khang nauli pung phanga taro thawa la chitaran lengonong pamji kuchungcha chuda haira sana da tukan kapam nauna hanga police na saran masatu wada atumli otpam aina khushok haulu da Naharlakun bazar welfare committee president kipa nai na hanga Arunachal Chamber of Commerce and Industry president Dar Najung nala tukan kapam naw bingni kharjan sara duty tak sa fire personnel bingni yang kharawi ena suspense haulu gchi pohaira ACCI li ngshiglaga leng nongje sokarna semka milishit aurada Itanakar MLA Deji Kasona hanga Saupokya scheme ot kasale MSP TCL na lupa khayam gazalai da leda Imphal Times na kahang chili nganingsing leda leda phonghaira Manipur State Power Distribution Company Limited na scheme chiwi lupa crore shakni gada shijin khangui chongzan leda paumushim jina phonghaidle Kala Chuwibang MSP DCL Managing Director aina Executive Director na Paumishim Chui Editor li Chamna Khui Khwaila Saga Haina Chia Maramji Phashok Khwai RTI Thasangda Manipur Information Commission li hearing gathumshi lehera ka ari aina tangda MSP DCL documents paida majithiranga kala hearing khuika ki da lefuya chia Lakwak aya MSP DCL Managing Director na press conference li kahang scheme chui project sanction cost lupa 81.05 crore mangmana la project closure approver na lupa 192.70 crore na dahanga Managing Director china kahang chimushunga ka kyuwang MSP DCL na LOA work orders DIRMS matili lupa 203 crore 86 lakhs 62,219 mihaukala da Imphal Times na kanghan sai work order kala MSP DCL na RTI li kami lairik atishura scheme juwi lupa crore shakani ba kablung kachina da hanga MSP DCL na paumi khangui na kachi hangda MSP DCL na maramchi thermiru na da paumi jina hanga Britain we Prime Minister Rishi Sunak na saira King Charles the third na ngapamji mida Britain li Indian Urnaw na Prime Minister kasa thochan li Rishi Sunak na kring saya Ajawandang election sada Rishi na unopposed aina yuida Conservative Party we kathana sahaira Chingum hang matida khani former Chancellor of Exchequer Rishi Sunak na Chingum shakani tharawili nganui makeup kaje British Prime Minister lang saya Dori kathana Sunak na PM ka highway Chanpur khamili kahang ngalei chili khokak sa quick rahina awi khamataya krin sara Sunak na former PM Liz Truss li kishin kasana Laluida ajawi khamataya pauping Tongyang Sitrang na Maramsada Yukur District li mi khani kong na khaitu haira Northeast Autumn Festival la ngahun ngahada kupsang haira Manipur Kapung District li Saijang Miyasang Khwai Shokarna ngasan haira Achu pau heling chang haira pau na dak lein thum sai khorali ring pa kala khamhaya zimik show ngasa serano